Il-Kamra tal-Avukati sejħet għal laqa urġenti għall-avukati membri kollha. Dan wara li l-Gvern jidher li jrid jirregola l-professjoni b'mod spezzettat, b'distinzjoni bejn avukati li jagħmlu xogħol aktar tradizzjonali u l-avukati li jipprovdu servizzi legali fost oħrajn. Waqt id-diskors tiegħu fis-seduta inaugurali tal-imħallef Ian Spiteri Bailey, il-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele qal li l-abbozz tal-liġi ppreżentat mill-Gvern qed jipproponi emendi u tneħħija ta' artikli li introduċa l-Gvern stess ftit tal-ġimgħat ilu biss. Huwa sejjaħ sabiex l-abbozz ikun sospiż sabiex isiru diskussjonijiet mal-stakeholders kollha. Fid-diskors tiegħu l-imħallef Ian Spiteri Bailey appella sabiex ikun hemm aktar rispett bejn kull min jaħdem fil-bini tal-qorti. Ian Spiteri Bailey huwa wieħed mill-4 mħalfin ġodda appuntati mill-President ta' Malta f'April li għadda flimkien ma' Neville Camilleri, Audrey Demicoli u Christian Falzon Sherry. L-imħalfin Neville Camilleri u Audrey Demicoli kienu maġistrati fil-waqt li l-imħalfin Christian Falzon Sherry u Ian Spiteri Bailey għamlu diversi snin jipprattikaw bħala avukati.